Nay, uncle mga ante, basahan tayo man, dito yung imposda. Dito ko na natin so I went to Jollibee Waipahu, Takano, Hawaii today and noticed this old Filipino nana. She was by herself talking on the phone. After hanging up, she kinda started tearing. Kung nagibit ka no ni Nana. I was concerned so I asked if she was okay and needed help. She shook her head and said, "Madli dayanak launay balasang ko. I'm just lonely, my dear. I didn't mean to be nosy." Kung but I asked if I can help her with anything. She then started venting to me how her grandchildren in the Philippines, dito ko na Pilipinas, complaining about this brand new guest bag she sent her. Agree ka no apo, deti apo ko na. Apparently, she ripped it apart because she wanted Kate Spade instead. Apaunay kamutan. Di kaya't nakano Kate Spade? Apaunay. The saddest part is the old nana said she used up all her money from collecting cans to buy the $40 guest bag at Ross. Ay, inusar na kano, tilaglakon na, digitin collecting cans. Ayat na lang kano, nga magatang di jay. Guess, ayap po, imbaga natin people in the Philippines don't realize that life here in the US isn't easy at all. Kaya talaga hamat apo, mga uncle, mga auntie, amimot nga parte ti abroad, hamot nga nalaka, narigat latta. Sana imbaga nga, I can guarantee you that even these people here on Facebook, who pretends to be super rich and post all the luxurious things are even struggling to. Pera de los Buenos, di kita pada, nga pera de los Buenos kulatan. Di kita dati Facebook, kano na, nga gipupos, kano, ti luxurious things. Pada ngaron nga gipit in real life. Trust me this, kunana. Just be grateful with whatever we can afford to send you. I still don't get this idea of buying things you can afford just to show off. Pera de los Buenos, ikita na dumata. Pakipakita da pera de los Buenos, iti Facebook, di ka duma, di na pinakabay, ti utang, dagi pupus dan. Stay in your in lane, people, kunana. Nakita yung uncle mga ante, dito istoryada. Ije pa mismo nga Hawaii, US. Ay po no kumamat nyo alat into dan, di kita kabagyan nyo. Para matin nyo kumama nga si bubuon hanggang agrek-reklamon. Dito yun pinigis na kanupay. Grabe, iso nga, makontento tayo kumaapo, no anaman ti adda kada tayo. Kas kita nyo man nininana ko na tinay, paunay kayo. So kadi tayo padad tayo kada ti Pilipinas, hantay nga agin sosyal, pera de los Buenos, kolakto man yung pera de los Buenos. Hantay nga agin sosyal, hantay nga agin babaknang, adamot lang, awamot, numaminsan talagang awanin, ipilit mo latta ng awan at talagan. Ay na po, iso nga, kita nyo na shout out, di kita gagayim tayo nga da abroad. Ayatan nyo, di kita kabagyan nyo nga da abroad. Hantay nga dawat. Ay, sak, agapuak ti abroad. Iso nga amok, di kita pakistoryaan. Amerika man muna, dumang partes ti lubong, basta abroad, narigat.